Mina ngibona ukuthi kungangezelelwa amasoja, kungezelelwe namapholisa ukuze akwazi ukuvikela ilizwe lethu. Ngaphandle kwalokho akukho okunye esingakwenza. Makuvuleka amathuba omsebenzi, abantu abasikhoneni ukubereka ngoba abantu abaningi abanambereko, so abananto abangayenza ngemakhaya, so babona ukuthi bazidapele. Umthetho awuqine, kuqiniswe umthetho wenarha. Inarha yekhethu imtuputupu kulu, okangokuthi noma umuntu abhale into edurhisa abantu akathathelwa amagadango. Amalungelo sekamaningi khulu. Urhulumende akafaka amasole, afake namapholisa ozokuguruzelwa mde babotshwe babanikela isigwebo eside bahlale ejele ngoba sekuyinto engasuthi bayijwayeleko laba bantu laba. Ugovernment wethu akathumele amajoni ahlale asemphakathini ngaso sonke isikhathi 24 hours. So akuthithele amajoni emphakathini akhohlele kanye athi uzokubona thina la ithembisile abosomateksi nabosomabhisarheti nomphakathi sajama sathi asifuni ngamamoli ethu. Mukhathi amaphoyisa bangaphuma ngomningi ngendlela bangakhona ngayo baye entolo lezi kubonakala ukuthi kulula ukuthi abantu bangazisahlela babe ngakhona baphume ngomningi. Angeke kusaba lula amaphoyisa bangaphume ngomningi. Abantu fonto bafunde ukuyenzakalani phambilini. Sabona into eziningi zaphulwa ama-warehouse nama-trucker, sabona nabantu abaningi bahlongakala, so abantu wonke I think wonke umuntu ufundile. Akubanjiswane nabosomateksi laba ekade bathi bona bavikela indawo zabo, akube njalo, kube nemikhatlo evulwako ukuthi abantu bonke bavikele intolo zabo, bavikele ama-complex wangekabo. Ayikho enye iplan ngaphandle kokuthi kudeploy amasoja amaningi namaphoyisa inarha leyo yonke ezimbelele. Nathi simphakathi thina ngabe into le asithanda sizwisisa, asameni ngamandla ukuthi siqhelebhe amaphoyisa namasoja. Khesiliseni ukuphenduka abonompopi babanye abantu. Umuntu nakadla kuhle mkhathi akakucabangi, mhlazana bamjamisa namkha ehlanganweni ebusako ufuna ukuberegisa abanye abantu ukuthi alwe ipi yakhe. Yabona amapholisa namasoja nangaqinisa isandla ingaphela yonke lento le, abambisane aqinisa isandla, alise ukulala emberegweni, alise ukuhlalela ukudla alale. Mina bengicela ukuxwayisa abantu ukuthi bangazibandakanye nalomtshakalo ngoba bazosola ngemuva, nisazoboshwa. Umbono ngeyombukeli, SABC angeke ithwese ukuziphendulela ngombono wombukeli.